Nĩ Iceera-ini riake macukuru-ini ma St Batika Kivuria Kirinyaga na thukuru-ini wa anake wa giaka Nyeri gutongoria micango ya tabarĩra cia ũthii wa na mbere macukuru-ini maya. Munini wa President William Ruto augĩte mendekithia make riboti-ini ya BBI nĩ kuona akenya nĩ marũmbũiyo na njĩra iria ĩkũgacĩrithia mĩtũrĩre yao, na tutahakikisha ya kwamba ile programs yote ya kupeleka taifa letu mbele ya barabara na stima na maji na kusomesha watoto wetu, hiyo mpango haitakwama. Tutahakikisha kwamba inasonga mbele. Rĩrĩ kamĩtĩ ya BBI yambĩrĩirie cikaro cia kũngania mawoni na mendekithia kuma kũrĩ akenya ngũrani na ikundi citiganĩte. Atongoria aria mekumumagiritie Ruto nimoritie akenya guthoma na gutaukwo nĩ riboti ĩno niguo mahote kwendekithia maũndũ marĩa makumaguna. Parliamentary system, nyinyi mnataka kujichagulia president wenu ama mnataka president akashaguliwe huko bunge? Mjichagulie, si ni kweli? Ninajua kuna watu wengi sana watakuja huku kuambia ABCD. Tafadhali mjue sisi kama Mount Kenya region, ukienda Kieni, uende Mathira, kura zetu 120,000 votes kwa one constituency. Ukienda kwa constituency zingine wako na voters 20 na wako na MP moja na wanapewa 100,000 kama vile Rigathi Gachagua anapatiwa. Sisi wa excellency tunataka kila mtu apate pesa ya kutosha ya maziwa, ya majani chai na ya kazi na ya biashara. Hawa Wakikuyu wakipata pesa kila mtu kwake, kila mtu atakuwa prime minister kwa baba yake. Ihinda-ini rĩu atongoria aya nimatuugirie Ruto makiuga icera riake matura-ini rikoretwo rĩrĩ rĩa kũnyitanĩra na akenya niguo kũmakinyĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Wakati unakuja hapa maendeleo, sisi tumekushikilia. Wewe hukujangi siasa, wewe hukujangi maneno ingine, ni maneno ya maendeleo, harambee ya kanisa, harambee ya mashule, kusaidia wasiojiweza. Tunataka mtu kama huyo ama ametusaidia, hajatusaidia. Lakini uniruhusu mimi nikushukuru sana sana sana. Manake wewe umekuwa hapa unatuambia mambo ya vijana wetu waingie kile, unatuambia vile tu tunaweza imarisha hii eneo letu. Ruto augĩte o rĩngĩ muoroto wake na President Uhuru Kenyatta nĩ gũkinyanĩria kĩoneki kĩrĩa merĩire akenya makĩoya ũtongoria. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kenyugo Mwaura. Discussed this for quite a while.